Hello muntina namite ho zosi limna kahinei kinon chule tuni kho turbor ni sim som lani sangni le som ne lukuma ding in jong thusu chum chum ho phun do na neki taw hiti IDPS Welfare Committee Churasan Pula Kun Office ke hon le ke khachung sanga head sana tuni kho January ni sim som lani sangni le som ne legu tichu Monday niya but IDPWCC office angai bonga ke hongdinga hitai tin Information Secretary akun head sa thupun awmina hi office timing a hi le jinglam ni den soma pat nilha lampung thum chan hidinga hi ani kho hi Monday to Saturday hidinga hi KUKI History and Identity Protection Committee akun lam kaile mi pi ho politics boldan chingthei dinga head sa na thu podum ei ho hi gamnei sa sovereignty nei sa nammin nei sa history nei sa kewai pu na administration nei sa nammi te hiuvi gam tha der hi povin nammin tha tha sim loading a hi aji chu historical record ho hi e khial theilo hi KUKI land ki ti chu hichi hi a hi Bangladesh gama Chittagong Hill Trades India gama Northeast region le Myanmar gama Western region ho hi KUKI te gam KUKI land ki ti hi chule hichigam kai sunga cheng nammi te ho hi KUKI kiti hi KUKI kiti nammi te hi gamnei sa hin gamnei lo ho kisu hi ovin gam thu nam thu aki sei le history le identity hi apoi mo pen a hi zin chingthei uti Manipura state a hi lo le union territory demand bol hon KUKI len tia sei lo ding zelian gamzo tia sei ding a hi thil khat i bol masanga thildang khat asu si thei ham thu khat isei masanga thu dang khat asu boi thei ham ti ho hi hoita het khan masat nga hi tin ti kam khose ho ki information and publicity secretary KUKI history and identity protection committee akun het sa na thu phun chun asei na hi KUKI Human Rights Council in Arambai Tingo leader Korongan Batu say NRC illegal immigrant le chamna thu to kisaya thusu mi ho hi nga thupun anabol don but na ahin neu na hi KUKI Human Rights Council in aseina wachun mail hon KUKI te chunga thanei na ahi lo le KUKI te gam thua seilesa aneu sangte dem na aneiun achi sa mei ni sim thum sangni le somne thum kuma kun KUKI le mail ho hi hungki chum khana atum tuma khosa aki hitan chule thakhan a chen khom kit na thei ding phat chu ki kha hitai ti KUKI Rights Council in NRC le illegal immigrant chungchang aseina wachun mail hon NRC na deole nagamowa ki umsaun hechu koiman nilkal na ki nei pui a hin KUKI te gam sunga NRC wang ke ho ti chu agam nei tian ki buipi naw wingi mail ho kin le tho azau pui KUKI ten state a hi lo le UT demand ki bol hi KUKI te gam arai chu le amho ki ven ding ki hilovin gampa mi illegal immigrant foreigner refugee le outside mi ho ven do na ding zong a hi ati kiloi khom nan ase be na wachun tu chung mei le KUKI gal hi NRC illegal immigrant le kani ki bol thu je hi pun a hin land identity le rights thu je hi gamle mi te zo si ikibung khan naw hi central government le vanuin amwa het su ke hitai thakhat a chang khom lova with separation mei le KUKI te ka chamna ding akidi aji chu KUKI ten akigel kho pen chu separate administration lova chamna loading a hi KUKI te dia SA ki pi chu namte ni ka chamna thei su na hi tin KUKI Human Rights Council akun mei lei korongan ba ki tipan NRC illegal immigrant le chamna thu ase adon but naw PR chun asei na hi Manipura buffer zone ki koi ho demna thu ka seizin KUKI kiloi khom na phabin eigi uvetin MP Dr Bimu akoi zamin asisi kapan mun MP phatsung kumthum le ake omna lai sunga hi Manipur ke pum khat na ding chule galjam ho ti chu IDPS ho dinga pankala jing dinga hi ati Hekman jila ke thilmuna Hekman Development Committee in amalop na kinkun abol nawa milun bi morin mi pi masanga holim abol na chun achi sa mei ni sim thum sangni le somne thum ni khuwa ke pan Manipur boy na chungchanga alung kham na thu aphongi na hi
Manipur sunga Indian Army Division ni Center Force Company tampi chule Manipur State Security Personnel misang som liwar uma Ebola tu chana milham ho relief kema nalai homati Manipur boina apoi mo ho adea thina tu insung mi tele in mun lo mun nei lo ho don se lowa ki koizin authority ho le kiloi khom na ho jang dem na ani na hi Buffer zone ki koina chungchanga RTI file ki boltan tua hi public interest litigation PIL file ki bolwa ding hetayati Manipura chamle lungmon hin polu ding to gon nei puma election tha bol ding to kisein Ministry of Home Affairs in gamsunga political party hole civil society organization ho to track to dialogue apan taitin ta sarum ta thulu ki mukhat chun asei Hechi dialogue ading hin Home Ministry thalengin AK Misra advisor Norris ngansina achangin ama hi stakeholder ho to masanga kuna hungke housing hetai Chutima chun Center Bharatiya Janata Party BJP in KUKI le mehle legislature ho to achum chumin kehona anein Manipula popular government simdo dingdan lampi ho asei ho move kiti Adoi tu pi peno chu tu le to president rule phat ke chai masanga popular government simdo ding ti hi Thulu chun asei bena Thamasa chun AK Misrain New Delhi a KUKI le meilho langa kun civil society organization adinga representative ho to ki hona iza veham khatjong an ne kiti ahung lung ding January nisim som langa ni khuting jong le AK Misra hin KUKI zo community MLA ho to ki hona khat anei ke dinga hi tin jong ake sei na hi tu le tu hin thu chin ake hi lain ahin la hi chi ki hona pan la officer ho seidan chun government tha sim do na dinga alanga kinup tu na area khat seifal dingin ake ho vetin aseovi officer ho chun asei be nawa ki hona ke thulu na ki sim masanga community zo sin panala over anup na u aseu ngai hin he chi hi thil khota khada hi atiuvi ahin KUKI zo council lamkai ho to home ministry officer ho akeuna wa chun political rights ven bit ding in nge na anneuvi Council Chairman Helen Thang let chun aseina KUKI zo te chunga thudi akipudo hi lain political lampanga nge na to ki sein agreement le settlement imacha akichai hi laiati meili langa kun Dr. Siram Roses Delhi Meitei Coordinating Committee convener in aseina Home Ministry officer ho to Meitei Civil Society Group hon ki hona izat veham khat kine hetan Manipura community zo si tha khat le kilung khat ta achen khom theina diu lampi khat ministry in ahin ngai tu dingin anaki seyati tu nai cha KUKI zo le meile MLA ho to ki hona khara chun party president JP Nada National General Secretary BL Santos le Sambit Patra Panna senior BJP lamkai hon Manipura president rule phat ki chai masanga popular government sim do te ding in haten anaseu viati Galdo thei khat chu Manipura president rule hi Ningkuma chief minister masa N Biren Singin atomon adal ha zo February ni sim som la thum ni khuwa hungki koi pana hitan tu le tua president rule hi tu kum February ni sim som la thum le ke chai dinga hi KUKI zo kiloi khom na chum ho akun KUKI zo hon sarkar sim na panla lo dinga KUKI zo councilin thulu na anei to sot na omjing to thanin United Zoo Organization UZO Zira Headquarter le aba kai hon song KZC kilul na to sot na thu aphong vina hi UZO Zira Headquarter Zoo Youth Organization Zira Headquarter le Zoo Sangnau Pangpor Pi Zira Headquarter in Choldo ni sun thu so bol vina hi KZC Governing Council in achi sa December ni sim som thum sang ni le som ni lenga KUKI zo ho Manipur sarkar sim na panla lo di kilul na anayu chu lungse ina nei loin akito sari tin THUSOH chun asi KZC in KUKI zo ho dinga separate administration union territory nge na anayu zong akito sari atiuvi separate administration hi KUKI zo ho kiven bit na dinga poimo hin mabana KZC in KUKI zo ho makhudinga togon anei ho kito sot dinga hi tin zong asayuvi na hi Hethei khachu KUKI zo ho Manipura sarkar sim na panla lo dinga KZC thulu nahi Indigenous Tribal Leaders Forum KUKI P Manipur YP People's Council honjong to sot na THUSOH anabolo hetai
Jammu and Kashmir gam Union Territory ni Jammu and Kashmir le Ladakh tia ke ni kisuna pananala mi khat Manipur vai hom dinga ki koi hi chi thengai a hi tin MP bemor akoi zamin asei na hi Hichitu hi bemolin choldo nia chu infara sogolbana political conference khana anholim na asei hi bemolin asei na chun Manipur boina hi India sarkar ki chimna hin boina hi amho jong zao hi veti hi mi pi hon ki chi ta he diu poimo hi ati mi pi hon Manipur gam sung boina ji hi KUKI hobo ngona anei sangwa Central Security Force ho tamta na Manipura itidana hichitabang boina the hamti hi thudo nei nga hi tin jong asi India sarkar hin Manipura law and order sa dingolowa amho deidan te na atong vetin ngona jong anei kidi India asti lin chum hoa kun mi ho Central alam kai din mun atu bangova Manipur mi ho jong Central alam kai din mun tu a thildi lo ho sim phat ngai hi ati he thei khat chu tu pera Manipur governor din mun tu jing Ajay Kumar Bhala hin Union Home Secretary din mun achi sa sangni le som la kwa kipad sangni le som ne li chan anatu a hi Union Home Secretary atu sung sangni le som la ko kuma Article 370 noya Jammu and Kashmir gam special status ki pichu anakila doa Union Territory ni ki suwahi. Security Force ole Manipur Police on Churachandpur district a khamnathia ki vei ho madona ding search operation abol nawa Zomi Revolutionary Army ZRA Kedar Niakun khamnathi tampi amando ovinahi Aike mando te ni chu hangkhan kable khub zamlal ahilonia kiti amani hi achi sa wachanya singat maukot khuwa anamadwahin amania kunchun sawan khum zathumle somnia ki heng heron powder 4.3 kg amodovi Directorate of Revenue Intelligence DRI officer hole security force on amania kunchun bolero khale baza Avenger motorcycle khajong amando vinahi Akimando khatpa chu subhas khub samlar hin tu masanga jong khamna theile zuwa akivezia law enforcement agency hon anamat sawa hetai Janare ho hi local authority hon khamna the akive sumdiman borle dan kalna to ho in akikumsiu vetin ngona aneuvi ahin la Janare ho hin hichi ngona hi anil kaluvin ke ho hi political le kami hi naw chule kami kasadinga natong ka hiu vetin aseyovina hi mi abang khatchun Janare te hi boulder area vela khamna thein akivezing ovin alangkhana idni community ho vengbina pangka hiu vetin aseyo vetin asei kiruvi group hin khamna thei to kitimat lodanin akisein akingo na zosi bullebal neilo ahibo vetin aseyo vi amho hin kanile bol ho koma sumdiman abol jiwin lol ho koma zong tex akila ajiw vetin zong ngo na anei kiruvin hi Khulchil na achil ha jing laita ahin aki khuldo to kelhana dandung zuya na to ki bolding a hitin authority ho thusu khatchun asi Manipur Police ole security force on achi sa nidan somnia li sungchun thingnoi ho chalo na le lamdi lawa gamsunga chon ho madona ding in search operation anabolovina hi hicha chun phaijam me hlei thingnoi kiloi khom na thingnoi kadar ni anamanovi Aki mando te ni chu langjinga choba gari le sangai prowa dankal na to abol hanna CCTV footage amuwa koi ahil hon akhul do zowa ama do hi ama te ni chu khaidem ranji 65 years ahin sogolban moirang hanuba kun ama do hi khatpa chu sanasam biramangol 63 umlo ho hi akheti amania kun chun authority hon M20 pistol khalle mei changphe motorcycle thumle mobile phone khat amudo ovi amani hin munchum suma meter akap hlona mi pite asu lungling laulhona hi aketi thara kaplhon na mun phebla khatchu infawis district uripoga Dr. Loken chen na apongyi alangkhana security force on Kampopi district olmun khwa kun achi sani khochun thalphe anamando kedovina hi akimando thalle garwan ho chu AK47 rifle khat meichang dangu improvised mortar li hand grenade ni meichang somthum lagi le military grade thilkyu ho combat one le Hander radio set zong amudo vinahi security force on Infaris district Monghlam koma Petro agabol nawa meter sim namun agasudo vinahi
Singzamei Assembly Constituency MLA Yumnam Khemchanin Manipula Namchum Chum Chengkhomla Mitam Pen Meitei Hon Mi Upaditmun Akilaova Chamnathu Aseipa Diwahitin Aseinahi Khemchanin Hejithu Choldunia Infara Kingun Khana Anaseyahin Manipura Namchum Chum Somthum Legum Hola Hi Meitei Ho Mitam Pen Ahiovin Amhon Mi Upadinmun Akila Alova Hile Koidangin Alading Hamtin MLA Pan Aseyi Meitei hon kicha na neilowa kangpo pi azot pa ngam lo ziu hi ipiji ham tin thu do anein keima geldanin so pi kuki ho to kita san na alha samji hi ati khala khat ki ka kilung sin na omlowa hi le meitei le kuki ho ki kichun tu theilo ding a hi tin jong asein kilung sin na thu jong seya ki guizop na sim tha chamna na ding ngai to ding ti lo lampi dang om pui tin jong asei Manipur gamgi hi ke lova omjing theina dingin Manipura chengkhom namchum chum somthum lugum ho khal khat kilung sin na nei puma chenkhom ngai hi ati achi sa kum khat masanga mi pi hon tamna le chamna thu ki sei mong mong chu ane thim theilo wa hi hilla tu hin wang mi pi hon jong chamna na ding le angai na bong hin khu man thei ki na ding poi modan a her wa hi tai tin khemchanin asi Boxing adinga leisi chunga amin thang pen la khat MC Mary Comin aji to ake khan ki si na anei phun do na anein sumle pai ha sana to online na ki sei si jing na ho hi kahin khwa dingin muthim lai ta bong a hi tin ase Gubvezian World Champion le Olympic bronze medal anala Mary Comin aseina thaizar ham khat social media dunga ei ki sei si jingin media report ho thilpha le ki pana thei khat cha aki su do khapun kadin mun le khom chen ho a hi lo lamten ahung ki su do jingi ati hitia online a ei ki sei sit na hi awal momong hetan thibya kom hi mizo sin a hi lo lamta agel khaw hitin kumsom li le thuma upa boxing a min thang nu chon ase keima le ka jipa onlal hi sangni le somni le thumkuma ki khan hlon ka hil han tan hechi thu hi keima hungkun do na gam mi ten kidang asal he ovin agi khan chu ka hil han tan kumni wal set a he tai hechi thu hi private a koi ding ka no mi tin ase onlal to ki khan hlon ji ase to hlanin Mary Comin achi sa sangni le somni ni commonwealth game a ki su khana nei jong chu aji kharina sein thaizar ham khat zal khun dal helwa kaluma hin chom kha zowa worker a hi lo le tengul ka ke phuwa hi ati hicha ku na ka hin khu hi a hi lo lamta kaman a hi dan kanaki gyal doin kata asan pen le ka ki ngai na pen jong ka gyal tabong an hi pu ati tu le to Faridabad a khusa Rajya Sabha member nu chun asei bena hicha chun sumtam pi ka sengin sum dangka krolizar ham khat chunga eki zol hebin ka inmun le ka gamjong ka chan lon ka loipa onler mina ki khel do ta sa ka nei ka go ho jong ke ma he lova aini ki zu do pin chuki le chura chan pula mi phep ko ma lon ki la ho jong thingnoi hon ka nei ka go le ka gam ka inmun ho aina chu do pi taw ve ati langkhana onler hin hiji chung changa imacha het pi na ka nei pun kumjong ka ki kumna imacha ampu ati achi sa sangni le somnia ni Manipur election a aloipa onlal anate sa jong ka kilo si jia kaloipa anumada election ka te sa danin report ho akimukiri ati aki bole aki tongzo si keima do na dingle keima min si na ding langjing bowin ahung su doin aphalo nu zo ka ki su he taitin Mary Comchun asei be kiri asanga lol hin na kanamu ho jong panabe hi gam ding hitam tia thu do abol to khilhon chun Mary Comin ta sa le lunggel thasam le lungsung ke sa ka hitan cha li ka ne hin am ho jong nu le pa ki ngai ngen a hin lai ji uwa pangjing ding ka hitin asei kiri police action la ding kanom pun hichi thu hi private hi sa zo ding kanomin koiman kachung thu seida tawin atin seisil le a hilo lampangin ngo na jong e sim khumda tawin tin asei kiri to hi sumla paidin mun ki sim phat ding to gon ka ne hin commercial hole endorsement ho a kamu kham khama ki wa ding ka hi ati
Chali naw kani a hitan thlasam lowa kapan jinga a hitin Mary Kom chun asei India adinga boxer lolhing pena ki he Mary Kom hin khole Kerala hi sangni le somle thuma Priyanka Chopra in anatho film chu hijinga hin tule tua sumle pai din mun a hasad dan asei to kilhonin ka hin khu hi boxing khatwe bo ga sudanin ka umtan keiwang boxing ka khat zomjing na lai ding a hin hicheneding hin pathinin tha na epinan titin asei be kiri Jani security force on munchum choma operation abol nawa mancha le changpha anamanda ovekiti Churachandpur district Changpi Kot village le Sidian village area vela security force on single barrel khatjong anamanda ovekiti Chule Mungham area Thopaldam police station in ahum namuna security force on head o thelo meter local med hidinga ginmo khatjong anamanda kilovekiti Chikile Ormun village Kangchu police station Kangpopi district muna security force on AK-47 rifle khat single barrel bull action rifle li pur mechanism rifle ni improvised mortar li number 36 hand grenade meithal chomchom meichang somthum lagi empty cartridge of single barrel ni handheld radio set khat AK-47 magazine pallet shot kg ni combat trouser pair li combat t-shirt le jungle boot pair ni anamodo ovetin thulutsun asayi India gamsunga Congress Party hon achisa misiam nya ke pet MG NRG ki khel delovat sana ki phinale thusu mi ho to ke moton anayu to kelhonin Sadahis District Congress Committee SHDCC Honjong SHDCC Honjong Choldonia Chun NC Event Hall Saparmena one day fast come district level press conference and Neuvinahi to so mi hoto keuna watsun District Congress Lam Kai Hon Modi Sarkarin MG NRAG Phatsum Nahi Asu Mangova Delhi Akun Tunai Vai Hom Ho Deidan Banga Bola contractor Ho Phatsum na Piding Agoru Hi Atuvi MG NRAG hi mi pi dinga nije khat na to a sumu na thei lampi ki pi a hi wangin hechia mi pi sumu thei na ding lampi hi Modi sarkarin asu manguwa skim to bonga bola deisa chu mi hobo pi dinga a bolo hi tuvi MG NRAG anoya gram panchayat hon khanto machal na to bol na ding thunei na anei wa hin hechi chu Modi sarkarin a khela Delhi apat vai hopa contractor ho phatchum na pi ding aguru hi tin asayuvin hi Masanga chu Center Sarkarin MG NRAG na to man apo do wahin tua hi state hon 40% apo do ding wa hi atiovin hichita bang to gon hi state ho sumdin munsu boiding ki na khat a hi dan jong aseuvi kiloi khom nein sarkar ko ma nge nali abolovin hichi ho chu a hi le guaranteed work guaranteed wages guaranteed accountability immediate rollback of all anti-worker changes to MG NRAG full restoration of constitutional rights to work le national minimum wages of 400 per day hi Sadahis District Congress Committee in Asaina Watson MG NRAG hi Thinglangam hoa mi pi ki hinsu na dinga som nilang anachilha hitai tuvi kinguna All India Congress Committee le Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ho thupi dungzuya ki bolahin MPCC General Secretary le in charge SHDCC Torkhoziers PCC member 51 side to SC le Vice President MPCC Dr. Lamtinthang Hoki Rang Sin Khup Kharam President BCC le Lamkai Dang Dang Honjong pan an lawina hi Tuni khwa dinga thusu LAHKHOM chum phondo na in nei theu hi chan chu hitanti